Ok, kasai munena, kasai anukamwa, anshaine kolai. Meme wenu Beatrice Kabeya, Bilonda. Mwa kujua kasai ni mwana mwena kasai. Bana betu njumulo kulu dilelo, chena manya hakubangile. Manya alibualu butonda, chena manya hakubangile, chena manya mwakwasa, tuwa monsu ngabangile au ngo. Njumulo lelo bwa lufu lwa bana ba mafasa, bana ba kumbujimai, bana ba mafasa. Perse ni Max. Senga ni mwamba. Bashebe ya kumatati ni bwalu mbaluba. Bosha. Bana wambumbu kakumbushimai bashebe lejibabu. Bala kuchinsansa mwakukebabu kujikebululu. Balongu koko. Bangi jenze miziki. Kuchinsansa papa somba sur l'avenir, mon bon marché sur l'avenir international. Bayi kumataji avenzo kwa ngondu itani. Mafunda misambu ya baba keba kutakwela mu studio. Na kuma kutaka iko to baba ba kula bintu kufangulula. Wako kula kufana kula kufana. Donc ba mena mwakuji debre banya mwakukeba makuta. Wanga jike bin ngani baba kula muso mvue mwakula bintu muso kwa mfunda jena ja muso kwa ngani kianza mvueka semblerait que muso kwa muna je ne sais pas, je n'ai pas, je vais aller un peu encore demander pourquoi on doit acheter des choses que la nuit. Nene baba mwakula bintu kwa ngulu kufanulula il faut baba kula nubutuko bala bajo ba ikula bintu abutuko Ajibaya bafika kumusoko wako. Bodi bintu bambulu moto. Mujalu kila bafika munkachi mwanjila. Mwena moto ujuba kulula. Ajuba bakuluka panshi bajuka. Munkachi mwanjila buto. Nchinga ujuba mla mvumu hangile kiliba. Minute. Ubomni okay, bajuka moto mwena vumukuluka ba mwede makujula moto. Après on s'appelle Ajimine. Adi s'appelle Jimina. Madame Bakebi ba mwede yekubai sai kuba peshe. Bari banga bari banda muntu punjabi mwesha sai bali wanchena no ambula kabujita. Unga jikolo tambula kabuji bwachinga nchena no ambula. Buba mbomo jikolo tambula to shiyapa teto kutonto kufutata. Amenya ya ingilai. Mwana moto juya quelques minutes mo kanyi mo abaki fu bantu benda bulunde benda bavu mukabikila mu kuya quelques minutes ba finga na pinje mu meto ju finga na mo aba ni we ni bakwa ba meto ba basambo bakwata bana batika meto ya bakwata batuta mena to ba bambula bayana bo basuika myonshi Ambula bela mujilu bela ni petroli ni chinya sa la chenen ka deta yakutu bela mujilu babush Seigneur Mama nianze fora kwa hizo video chini zote Boshi bana ba nyimoyi baf balumba keke bafi alumba luba tumenye mbaba londesh buko eto akunongo malonsi bikala mokumbana bana kama akushevele jibakuto Chichinyisha bikola mubwalo ebumbintu bibichi. En tant que muleji.
bana bakumbuka kumbe Bwachi King bamenye bayikoke bafi lelo jusombo mvoni mbosha wabakampande bwalumbalo chintu chibiti chijezamisha moyi. Quand j'imagine la peine, tout, comme le module gauche. On ne peut pas montagne. Para bet ni juga chikondukai. Telefone wanyu mula ni message abaju kukatang. Ni mama kanina mwa kubashebe ya matukonsi kwa bele babashebe ya koko. Tukaji na jitetu binanga yetu. Me unongo. Njimulondo kuneko ya kukujimuntu kuleo Canada kumuntu mundonda maibeni pango ya kupana kumatachi. Ngata ngitome kumwambira chana bakulo lwangu ndwaba mwimi mimi chana bakulo lwangu akuto ndika yembo achinga mimi njimuluba mulo kulo lwangu ndikwenako jikwa bunyino juka bakusabote so tubintu byanye kwara nyimbya muluba eshi bakwele nashimu kushebe ngeze nashibi alo njimuluba tukaje tubakoleshe moyi si hondo investir tu m'as quoi investir à mon sens et je compte maintenant Kasai. Ça fait mal, ça fait très mal. Ça fait mal. Je n'ai pas jamais un chien. Pendant tous ces moments, où je vais te dire chez nous, où je vais entre tête, tout je suis comme le chien tout chim. Njuma na bakwa bahenda na mama tweet muje umujile udiploma muje mwenze bidu kweo iba jate tukujitu chintu chimwele kujilwile alors njindomba mwana yonso amwena Kasai ndimuso mas enzeka bulaba bushima bwa Kongo march enzeka ezai march mujina jabana babana abanungu barekela bushime ya baluba. Est-ce que état de droit ou John wa bena muchima ba makutai état de droit kena kubwa vie humaine état de droit kena kubwa vie humaine balonda muso kwa balonda chef wa ele je moi bodwa bajik bakwata bala baba Baba balonda leke la bi malwa mafi njimu bikila njini conversation mwabe bakwata njimu so marche ezek kukatanga kuchinsansi kumbushimai eza imarche mwane njindomba kumane betu bakwa twenza iko kanyot pour soutenir la famille. Ngakos. Le coronavirus. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Non, mon nom c'est Béatrice Kabé sur la mort de jumeaux. Est-ce que c'est vous qui donnez des nouvelles? Oui, c'est bien.
Vous êtes la sœur de jumeaux, bien, puisque selon les informations que j'ai, on me dit que leurs parents sont en Mbuji-Mayi et habitent à Kinshasa, c'est ça? Tu peux un peu parler fort? Bon, c'est juste que ils ont venu à Matadi, il a fait tellement la vie. Hein. Ils étaient à Matadi en train de chercher la vie. Yeah. Maintenant, les parents sont où? Leurs parents sont en Mbuji-Mayi, mais Ça fait combien de temps qu'ils étaient à Matadi? déjà 5 mois. Maintenant, même en contact avec leurs parents en Mbuji-Mayi. Je cherche les numéros de... Moi, je viens de Mbuji-Mayi. Ok. Yeah. Alors, nous sommes en train de voir comment on peut organiser tout ceci. Il semble qu'on a arrêté les gens qui les ont brûlés. Non, pas encore. Ça fait combien de temps qu'ils étaient à Matadi? Déjà 5 mois. Maintenant, même pendant 5 mois, moto baswani na ye, mais bango baza bango mibale, moto comment moto azaki makasi ya ko matsa bango na moto na ye po amema bango, est-ce akangaki bango basinga, est-ce que donc hein, on cherche pas à comprendre po amema bango et pas place au namboko bake ubuma bango wana. Bon, maman. Bazalaki na Matadi. Ah, ok. Ke na mboka wana bakindosoma mwa biloko po bateka po bandolika mwa moko po babimisa nzembo bayembaki deja nzembo bandolika babimisa vizel nango. Po mbongo ezalaki na mbongo ya korti yango bakendaki po basomba biloko babalusa po mbongo ekoka babimisa nzembo. Nde bakendaki na mboka wana na mboka wango kuna bakendaka kosomba biloko na butu. Nde bakendaki kozonga bakenda bango mpe basombi kozonga nde bazozonga bazwi moto wana bazwaki ekwesi bango ntango ekwesi bango wana bayisi moto moto wana okwesa biso ndenge nini moto moto ayesi bango équilibre moto moto wana abungisi contact babulukeli moto moto wana contact bapesi ye moto bapesi ye moto moto wana alobi akomema bango lisusu te bango mpe babi bon tokofuta biso mpe yosumbongo te batelemi na bango bazozela moto mosusu moto wana kei ake kobenga nde mininga na ye ke bakuluna balingi babotola ye moto nde yango mininga ne bayaki wana bandi kobeta bango babeti bango mpena babeti nde bayotuma bango susu ina mutu ya moto sikoyo mutu ya moto alaka nde esali ye nde akei ya libre bango mpo baboma bango. Ok, c'est ça. Bango etikali bango nano ezwami te. Ekutaki yango mpo biso nde tokendeki na tokutaki bafundi yango déjà. Comment ça? Parce que moi, je vais entrer en contact avec leurs parents en Mbuji-Mayi. Je cherche les numéros de... Moi, je viens de Mbuji-Mayi. Il semble qu'on a arrêté les gens qui les ont brûlés. Les communes donc, toi, tu habites là, toi, tu es de Matadi. Donc, chef, il y a un